Now umsunguli lapha futhi abuyena ke umqondiswa ke inkampani yazwa ukuthi ke Elite Wellness ezinzeke endaweni yaseRichards Bay kuyena ke unkosazana uSithokozile Manxele uqhuquzela ukuthi ke abantu bajwayele ukuthi ke basihlanze nangiphakathi nangaphakathi kubona uveza lokho njengoba kuvela njalo ukuthi ke ukudla esikudlayo kunomthelela omkhulu ekutheni ke abantu begcine bephathwa izifo esayibonakala isabalele kulona ke izwe laseNingizimu Afrika ngaphansi kwayo ke lenkampani benza ke izinto ezahlukahlukene ehlanganisa nakho ukuhlanza abantu ngaphakathi ukuze bazokwazi ukuthi ke bahlale behlanzekile kwazi ke ukugwemeka ke ukusobalala kwezifo kubona ke abantu bonke uSithokozile Manxele uyena ke umsunguli lapha futhi abuyena ke umqondiswa ke lenkampani kanti khona kuloko hlelo lethu namhlanje ebusuku ukusichazela kabanzi ngezinye ke izinto abazenza ngaphansi kwayo ke lenkampani angikubingelele mbukeli igama labe nguSimangele isibongo sami ngwakachiro ubukela uhlelo iCatering News Talk asiqhuquzele mbukeli bayingxenye yaluhlelo sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje umbuzo wakho ngaba nawo kuyona ke Manxele khona kuyona ke iCatering News Talk Manxele into enkulu ukuthi benayo kulihlelo lethu asikubingelele sikhomukele kuCatering News Talk. Sawubona Mshiro ngijabula kakhulu ukuba la namhlanje. Ngijabula kakhulu ukuthi sibe nawo. Ekakhulukazi njengoba kuloko kuvele njalo ukuthi ukudla esikudlayo kubonakala kudlala iqhaza elikhulu ekuthenini izifo ibonakala isabalala kangaka and part of what you do kwikhampani ukuthi nibalekelela abantu ukuthi bakwazi ukuthi bayihlanze. Ngifuna siqale sibheke nje ukuthi ukuhlanzeka ngaphakathi kumuntu kubaluleke kangakanani? Hey sma kubaluleke kakhulu ngoba kahle I think into esibuye singakhoni ukuyazisisa kahle ukuthi zonke izifo esiba nazo emzimbeni ziqala esiswini. So yonke into idlayo into ephuzayo kunemthelela ezifeni osijwayele kuba nazo. Isikhathi esiningi njengamanje nje umubuka kuma states bathi nearly 50% wabantu la eSouth Africa ngikhuluma ngezwe la eSouth Africa si overweight. So kubalekile ukuthi sigade ukudla esikudlayo ngoba kunemthelela kwizifo esiba nazo emzimbeni. Izifo engaba izifo ezincane njengamakhanda ukuqumbelana mase kulide ezifene ezinkulu njengo diabetes or hypertension nani. Kunombukelo wethu ongayiqondi lento eyikhulumayo Miss Manxele othi indaba yakuyihlanza ngaphakathi uyihlanza kanjani ngaphakathi lakho? Okay, so ziningi izinto ongazenza ukuyihlanza ngaphakathi. Okokuqala nje I think ngithi kungcono ukuthi uprevente ukuthi ugule ukunokuthi ugcine usugula kakhulu mesuza kuthina usugcina ukuya kodokotela. So into yokuqala nje ukuthi ugade izinto ezidlayo. Udla izinto ezonyakazisa eswini njenge izinto ezirich kuma probiotics izinto ezirich kuma fiber ama fruits ama veggie yabo and then mase ukuthi mangabe usunenkinga ke then usungaqala usu add izinto zokudetoxa usungeza nakuthina ke thina ngendlela esidetoxa ngayo sinemshini emkhulu oyuthi musufikile kuthina sifike siqhathe okubaleke kakhulu ngoba ukuchatha njengoba ngishilo inkinga zethu eziningi ziqala esiswini so sidila nje nesisu ngendlela esafe eyenza ukuthi kucululeke udoti nama toxins aye build up esiswini. Yeah, mhlawumbe ngaphambi kokuthi singene lokho kulokho sijule ngiyafuna ukuthi sibheke la ukuthi ngokwe experience yakho kubantu abasuke befika kuwena usually iziphi inkinga abasuke beyibonile kubona ukuthi banazo bezothi no Sithabile bezothi no Sithokozile we need your help sidinga ukuthi siqhathe ukuze sibe clean ngaphakathi. Okay, so get depend for abantu abancane abalingana nathi isikhathi esiningi uthola ukuthi mhlambe umuntu overweight akakhoni ukuncipha noma ngabuyazama mhlambe zonke ezinye izinto yabo ahluleke ukuncipha kwesinye isikhathi umuntu ebenenkinga yeskin kakhulu abeza kakhulu ilaba benenkinga yokuqumbelana esiswini and then kuye kuthi labantu abadala ke asebethe ukukhula kancane ngoba esikhula angithi izilokhu zi build up lezi zinto lezi ngaphakathi so kulaba abadala uyuthola ukuthi mhlambe umuntu
usene diabetes or une hypertension or une nokuvuvukala nje emzimbeni yabo and into ekibe inkinga futhi nalokho ukuthi uthola ukuthi sebedla amaphilisi and then amaphilisi nawo ase eda ama side effects kanti and then into esesiyenze ukuthi siyasize ukline ukuze inciphe le imthelela le edwa ilezinto esidlayo edwa amaphilisi nani ukuze umzimba ube ngcono uthi mesuwadla namaphilisi angene kancane emzimbeni. I-acid yabonakala njengezinye izinto ezinkinga kakhulu uma umuntu asuke ezongena la kulomshini wenu lo suku umuntu ofana nokunjengochazo ngokwesizulu uyakwazi ukuthi ulekelele etheni unciphise i-acid ngaphakathi kakhulu sisusima so i-acid kahle iyona iyiqale inkinga kakhulu so i-acid nokungabalance kwamabacteria eswini so the more udla izinto engekho right njengezinto ezinoshukela amafutha angekho right kahle izinto engekho right nje for umzimba wakho i-acid yanyuka so sithi i-pH yakho ngaphakathi emzimbeni ayisekho balance so mangabe singekho balance then mase ziyanyuka ke kuyaqala kudaleka inkinga emzimbeni. Kumbukelo wethu ubukelo uhlelo lethu Msimanqele omunye ongaqondi kahle ngale process mhlambe bangathi uyichaza in simpler terms ungathi i-process kanjani le umuntu asuke ezongena kuyona kunini. Okay so isikhathi esiningi abantu baye besabe mabesiza sithi ukuchatha especially for abantu abangajwayele ukuchatha ngoba bazocabanga ukuthi ku-invasive so indlela esiyenza ngayo thina ukuthi uyafika kuthina umufika nje si-checka i-health history yakho so ukuthi yini eyenzekalayo emzimbeni wakho mangabe ukuthi khona izinto esiyibonayo ukuthi unazo ziyakuvimbela ukuthi uchathe then asikuthathi mangabe right then uyeza uzoqala i-process mangabe siqala i-process siyakuthatha sikufake endlini yakho wedwa so igumbi nje la ufika uhlale khona wedwa ulale ngumzimba sikunikeze ne-privacy yokuthi ipayipi uyifakile and then singboze mangabe sesibuya siyakumassaja ukuze sithambise naseswini ukuze nalokho sesifikile kwafike kwaqina kwahlala isikhathi eside ukuthi ukuthamba kancane mase sifikile umshini wethu ngendlela o-advance ngayo kakhulu akudingi ukuthi ulokhu usuke emshinini uye toilet une toilet khona laphana amanzi ayangena ayagcwalisa eswini uyaphusha kuyaflasheka into emnandi ke ngayo ngoba ngishilo ngendlela esiyenza ngayo ku safe and we've been trained around ama safetyness okwenza lo msebenzi esiwenzayo so I temperature yakhona icontroliwe amanzi afilteriwe nangendlela nje ohleli ngayo amanzi enzeka ngayo ukuthi ahambe yokhuculula udodo osuhlalile isikhathi eside lapha ukuze usize umzimba wakho ukuthi usheshe uzilaphe mangabe usiza nawe ngezinto oyifakayo. Okay amaphuzu abalekile ngicela ukubamba ngenxa isikhathi Msimanqele sithengise mangabe sibuya uzophinda unabeka banzi kulawo maphuzu sakhona ngawo asithengise mbuyelo catering isoko mangabe sibuya singena kusoko esigaba sesibili saloko nje uhlelo lakho i-catering isoko ibukelayo. Asibingelele imbukeli sikwamukele kusuke nje isigaba sesibili saloko nje uhlelo lakho i-catering isoko ibukela igama lami nguSimangele isibongo sami ngwakatshirwa kanti mawusanda kuvela mabona kude sinayeke uMiss uSithokozile Manqele omsungula phinde futhi abuyena ke umqondisi wayo ke inkampani yazwa ukuthi i-Elite Wellness ezinzeke eRichards Bay sikhuluma nabo njengoba benza nje umsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi ke bakwazi ukuthi ke bakline abantu ngaphakathi phecelezi sikubiza ngokuthi nje ukuchatha nokulekelela kakhulu ekuthenini ke kugwemeke ukusabalala kwezifo kumuntu ngaphakathi kubalekile kakhulu ke lokho kakhulu njengoba kocwaningo luveza ukuthi ke ezinye zezifo eziningi esibona seyisabalele zisuka kakhulu ekudleni ke esikudlayo njengoba sibona balekelela kakhulu ekuthenini ukuthi sekunokungcola ngaphakathi ogcina sekudala izifo bakwazi ukuthi ke bakuhlanze ngaphakathi ukwazi ukuthi ke ube clean. Ngiyafuna ukuthi sibheke lami Simanqele ukuthi ubuthakade uchaza ngalolu hlelo enlenzayo but ngiyafuna ukubuze lo mbukeli wethu obukela uhlelo njengamanje ukuthi in terms of ama symptoms impawu
ubona ngani umbukeli ukuthi njengoba ekhuluma uMiss Manqele ngiyadinga ukuthi ngihambe ngiyobabona lapha e-Elite Wellness imapha ama symptoms umuntu ababa nawo kakhulu that asuke edinga nina as Elite Wellness ukuthi umuntu nimchathe abese ba right. I think enkulu kakhulu nelula eyokuthi uqumbilane esiswini. Uqumbilane esiswini uthi usiqumbelene then ungabusayi toilet. Kahle kumele sonke umzimba mabu usebenza kahle kumele uye e-toilet every day. Okay. So kuyilokho sometimes kuze kube inkinga na ukuthi usuzuzu ukhishwa nayisiso. Uyasidinga nalokho. So kuqondene nesisu kuphela lokho ne. Kodwa ke sometimes ezinye izinto ongayibona kungaba ukuthi usuphatha amakhanda kakhulu amakhanda angapheli inhlungu mhlamba ama back pains ukuvuvukala inyawo and then kube yiyo ke nayi acid edlala kakhulu indima edeni izifo. So mangabe abantu mabebethi benenkinga ze acid siyasiza nakhona kakhulu. Ukhuluma ngephuzu elibalekile la Miss Manqele makhuluma ngeback pain. Usike a lot of people njengamanje umuntu sobekhala ukuthi unobuhlungu obukhona la ngemuva emhlane wakhe. Nakulokho niyakwazi ukuthi ningenelele as Elite Wellness. Yebo siyakhona ukuthi singenelele. Ngoba isikhathi esiningi Miss Chirwa ukuthi umzimba mangabe usukutshena ukuthi awusekho right. Kwesinye isikhathi kusuke usuku-alerta ukuthi khona i-root cause khona la uqale khona kwangekho khona right. So for us esikubonile ukuthi sometimes mangabe une back pain not major back pain ne mangabe une back pain mangabe ucleaner kuyasiza uku-elevator leyo ama pains. Kodwa ke besides ukuchatha khona nomunye umshini esinawo esiubiza nge-red light therapy. I-red light therapy yona isiza kakhulu yona in terms of ama pains ngoba indlela esebenza ngayo i-light ngizoyichaza nje ngendlela elutho. I-light le ekhona iya emzimbeni iyo rejuvenate ama cell emzimbeni. So mabe kukhona ama cells angekho right iyazama iyahamba iyolapha. So mangabe une inflammation ukuvuvukala ngaphakathi umune ilonda konke lokho kuya speed up i-process yokulapha. So mangabe une back pain isikhathi esiningi sithi qala uclean ngaphakathi umzimba bese sikufaka na kwi red light ukuze izosiza ukunciphisa inhlungu. And kubantu abadala ababukela uhlelo lethu nje Miss Manqele ukhuluma ngiyazi ukuthi kunabantu abadala ababukela uhlelo lethu esazi kahle ukuthi bona lenkinga into esebegcina sebethi abahlala khona niyakwazi ukuthi nibalekelele bona. Siyakwazi ukuthi sibalekelele. Into engijabulisa kakhulu ukuthi isikhathi esiningi kuye kufike ogogo nomkhulu sebenkosi yami sebegula sekukubi kanti bengalitholi usizo bethi mase bephume sebegijima size sithole nama voice note nama text from abazukulu nabantwana abo ukuthi hayi cha ugogo usebusy nje ekhaya ngenxa yokuthi nje uhambile wayoclean umzimba wasiza umzimba wakho ukuthi ulapheke kangcono. Ukhuluma ngendaba yeskin Miss Manqele. We know ukuthi indaba yeskin kubantu abasakhulayo ibaleke ngendlela eyisimanga and kulesi sikhathi esiphila kusona indaba yeskin ukuthi sibe sengendlela like you are glowing. Njengoba khona kuluhlelo sikuyabonakala ukuthi ngempela uphuma lapha ka Elite Wellness. Nakhona lapho niyakwazi ukuthi nilekelele kubabukeli bethu especially abasebancane ngiyazi ukuthi sebe interested njengoba tuveza ukuthi ezinye izinkinga ziskin zisuka la eqoleni ngaphakathi. Yeah. So skin ingithinta kakhulu mina ngoba ukukhula kwami namanje ngisastruggleisha ngeskin. And yes, I'm struggling ngeskin ukuthi ngiyazama nje ukusinaka and nokuthi ngihlale ngisemsebenzini ngiyakhona ukuthi ngisimanage ngoba nginezinye inkinga nje ngizisho la ezidala ukuthi kulokhu kuvela. So but ayisekho ka sibona glow athini. Ngiyabonga. Kodwa ukudla esikudlayo kudlala irole kakhulu kwiskin. Izinto esizigcobayo
ungagcoba wena into oyitholile ikusebenzele umunye umuntu oseceleni ethi uyayizama ingamsebenzeli and okunye mangabe unenkinga neskin kakhulu akumele ulandele wonke ama trends kumele ufunde ukuthi iskin sakho si reacta kanjani kwi-environment si reacta kanjani kwizinto oyifakayo oyigcobayo si reacta kanjani kukudla okudlayo and try uzame ukumanage zonke lezi zinto and siyasiza kakhulu na skin nathi mangabe ufika siyaku assessa iskin sakho and then siku chazela ukuthi usingaqala kuphi ukuze sifike la esizoba ngcono khona. Okay, before singene nje konke ama services enu offerisha ngaphansi kwa inkampani yenu ngifuna ukubuzela ama age ukuthi because nabantwana uyubone uthola baba ama teenagers nabangaphansi uthola banenkinga yeskin and uthola umuntu simudla i-self esteem because esikoleni abanye uthi bemgcona ngama pimples bamgcona ngalenkinga anayo uthola umuntu unama parts darkish njengokwemvelo yakhe yabona nifika kusiphi isigaba do you only help abantu abadala noma abantwana abancane ndokwazi ukuthi ba accommodate niqala mhlambe kuphi la ukulekelela kakhulu Msimanqele siyaqala nakhona kubantwana laba abancane sina ama facials are safe for abantwana basebancane and bathi mase bewenzile mase siya recommenda nama products azoba safe for bona nazo zama ukumanage i-skin sabo and into eyingistress kakhulu ngabantwana abancane ukuthi ngoba I'm big on ukuthi kumele siqale sikline ngaphakathi ukuthi isikhathi esiningi asikhona ukucontrol ukuthi badlane especially esikoleni but nabo bayakwazi ukuthi babakline ngaphakathi abantwana abancane yebo siyakwazi ukuthi sibakline okay all right so kuqala ku 6 years kodwa thina siye prefer ukuthi at least umntwana ebela ko 10 12 ngoba uhleli lapha for 30 to 40 minutes sidinga umntwana ongekeze lokho efuna ukusuka ehlala ukuze ezokhona ukuthi simcontrol asithengiseke mkwele Catering News kuma ngabe sibuya singena kusuku isigaba sokuqinisa lokho nje uhlelo lakho iCatering News okuyibukelayo Asibikelele mbukeli sikomkele kusuke nje isigaba sogcina saloko nje uhlelo lakho iCatering News Talk oyibukela kuloko ehlelo lethu njalo uyena ke uMiss uSithukuzile Manqele umsunguli lapha futhi aboyena ke umqondisi wayo ke inkampani yazonga ukuthi ke iElite Wellness ezinzeke eRichards Bay sikhuluma kabanzi ke ngaye ke nje ngama services akhona ngaphansi kwayo ke lenkampani yenza nje umsebenzi omkhulu kakhulu ngiyafuna ukubheka la Miss Manqele ukuthi apart from ukuchatha nje lokho obikade sikhuluma ngakho ikupho kunye futhi mhlambe enibini kwenza ngaphansi kwayo inkampani. Okay, so ngiyangithanda ukucategorize ukuhlonisa guy 3 izinto esenzayo. So sine parts of i-business elidila nesikhumba. Okay. Mase siba nelinye elidila nokunciphisa umzimba. Kodwa ngalokho esikade sikhuluma ngakho mase kuba ele health. Okay, also niphinde nilekelele ngokuciphisa komzimba. Yebo mama. Like you were saying ukuthi vele research yaveza ukuthi abantu ba South Africa bakhuluphele kakhulu. Yebo. Okay fine. Ngiyafuna ukuthi singene na kulelo phuzu but asikudedela ukuxoxela uchaze ngawo ama services and then we come back to that one. So we skin sinama facials, sinama drips and then we weight loss sine izinto njenge ma cavitation ezi break down amafutha without having to go to surgery and then mase kuba ku healthy sinalokho kokuchatha siba nale red light bese ngichazile elekelela ama kahle rejuvenate ama cells I speed up ukuheala sibe ne ionic food detox ekhipha udoti ukhiphe enyaweni nayo futhi yasiza kakhulu kwiacid sibe ne ozone therapy okukahle ukugquma ukuthi ubugquma ibe infuse ngeozone emzimbeni edingakala kakhulu. Going back to le ndaba leye kahle leye health ngiyengithi ilinka kuzo zonke lezi ezinye ngoba ngiyengithi mangabe ufuna ukuqala ukunciphisa umzimba qala unaka umzimba wakho qala nge health uma uyilapha umzimba sometimes you may not even need
ukuthi uzosebenzisa lezi zinye izinto esinazo mangabe uyilapha ngaphakathi sometimes you may not even need ukuthi uzosebenzise ama facials no microneedling nani ngoba umzimba uyayilapha kalula kodwa ke kusiza ukuthi mangabe ujaha ukuthi uncipha umzimba o ujahe iskin qala ukline umzimba ngaphakathi mase wenza lokho okunye ukuze usheshe ubone ama results. Ikhona into oyiveza kade sine interview yokuqala Msimanqele ukuthi phambilini abantu bebephila ngokuchatha and bebengeve bephila kahle and you were saying ukuthi what you are providing as a company is not something different from lendlela abantu abade benza ngayo eyokuchatha. Ngiyafuna nje just for umbukeli wethu obukela uhlelo mhlawumbe okokuqala noma ukubona okokuqala ozama ukuqonda lento oyichazayo ukuthi ukuchatha kuhlangana kanjani Msimanqele nalokho enikwenzayo. Yeah, so into engithanda ukukhuluma ngayo kakhulu le ngoba ayingeyona into entsha. Into le eyayisebenziswa obaba omkhulu bethu kudala. So ukuchatha, ukugquma, ukuphalaza. Konke lokho babekwenza kudala babephila isikhathi eside and going back to indaba yokudla. Nokudla babekudla kudala. Ukudla kwaku healthy. Ukuthi nje kwahamba sangakubona ngaleyo ndlela ngoba sibona ezinye inhlanga zidla izinto esingayijwayele so manje inkinga sekuthi sesishintshile from lokho esasikwenza kudala ngenxa ye technology esinyukile over the years kodwa ke thina sithi siletha yona leyo technology leyo nezinto ezazenziwa abantu obaba omkhulu kudala siyakuhlanganisa ukuze sikwenze ngendlela esafe recommended for umzimba yethu. And does it happen Msimanqele ukuthi kwesinye isikhathi uthola umuntu uthola ukuthi ubenenkinga esithi ubegula afike kunini emva kwalokho aphumisela phekile ese right? A lot of times ungamangala ngama feedback ngoba as inkampani into esijabulisa kakhulu ukuzi feedback from abantu esibasizayo so isikhathi esiningi mangabe kade ufikile siye sikuchecke after a day or two ukuthi uzizwa kanjani and mangabe unesikhathi siye appreciate ukuthi usitshele ama feedback esiwatholayo ayamangaza kakhulu and kuhlale kusijabulisa ukubona ukuthi abantu bayasizakala ngempela ngezinto esiprovidayo. Normally umuntu mawukuthi uyafika kunini kuye kudinge ukuthi mhlawumbe abuye kangaki. Can I come once bese ngiba right noma mhlawumbe kuye kube iprocess andukuba ngiphothule ngiqede uhlelo lonke mhlawumbe. So kuyadepende ngokuthi ngomuntu nomuntu. Okay. Obviously mangabe umuntu osemusha nomuntu excuse me mangabe umuntu osemusha nomuntu owunakayo umzimba wakhe ungeza kuthina mangabe uthi ufuna ukubooster kancane and then just clear up one time ingaba right kodwa obviously mangabe ukuthi mhlambe khona into ozama ukuyenza ngomzimba wakho so mhlambe uzama ukunciphisa iweight or mhlambe kunesifo esikhona say mhlambe une IBS or une constipation and isi build up kakhulu isession yokuqala la ngikhuluma ngokuchatha kuphela isession yokuqala yokuchatha ingakunikeza leyo relief kodwa siya recommend ukuthi ubuye ukuze ngoba uklina kanye sometimes is never enough. Nokuthi inkinga manje sinkulu kakhulu. You would need to come mhlawumbe uphinde ubuye kwesibili. Kade sikhuluma nje this morning ne emsebenzini sikhuluma ngenye case ukuthi kunomuntu obezama ukufixa into eyenzeke ebuild up iminyaka neminyaka ngesession eyodwa ilokho esiyezama ukuthi sikuchazela abantu ukuthi mangabe umonakalo usumkhulu kumele ube nepatience nawe ulandele nezinto eziright ukuze ufike la odinga ukuthi ube khona. Okay, asikhumbuze ababukeli bethu Msimanqele ukuthi ni based kephi nendawo nokuthi niqala nini nanini ukusebenza. Okay, so si based Richards Bay. I-building yethu iku 14 Lira Link abangakwazi kungase Richards Bay the Bay Hospital kwi building efana eyodwa no Nedbank no MTN
siye sivule ngomsombuluko to uLesihlanu from 8 to 5 and then ngomgqibelo sivula ngo8 to 2 and then ngesonto siyesivule mangabe kuukuthi ubhukhile ngoLesihlanu ukuze sizokuvulela ngoba siya understand ukuthi abanye abantu bayasabatha ngomgqibelo so abakhona ukufika so mangabe ubhuka ngoLesihlanu siye sikuvulele ngesonto. Okay. And also social media pages where they can go to mhlambe bakwazi ukuthi bathole more information. Yeah, so sikhona ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok as Elite Wellness NRB, and then for inamba yethu sikhona for ama calls nango WhatsApp u078 667 4272. Okay, umnelezo wakho nje wokugcina kubona ababukeli bethu umunye uthola ukuthi mhlambe esidimi bambili ubengazi ukuthi angakwazi ukuthi azochatha la bese kwazi ukuthi relieve kungathi nje umnelezo wakho wokugcina khona nogogo nayo thola ukuthi uyibambekele but uyayizwa yonke lento echaza ukuthi ayi mhlambe ngasizakala la Elite Wellness ungathi umnelezo wakho wokugcina Msimanqele. Ngathi nje ave kubalekile ukuyinaka umzimba wakho ikakhulukazi for thina sesibadala sina nabantwana siyadinga ukuthi sinaka umzimba ukuze si iminyaka nje emincanyana ukuze sibone abantwana bethu bekhula yabo beba izinto ezinhle emhlabeni so siyakhona ukukusiza u-detox uchathe impilo yakho uyizwe ingcono njengoba siya kuma Easter nje nikhona ni available bangakwazi ababukeli bethu ukuthi beze bazonibona. Yebo sikhona kuma Easter. Alright Msimanqele besinayo kuloko hlelo lethu umsungula phinde futhi abayena ke umqondisi wake inkampani yazo ukuthi Elite Wellness kade echaza ngazo zonke izinto abazenza njengoba phinde veze ukuthi ke njengoba sibheke kuama holiday ama Easter ngakwazi ukuthi ke nithutheleke ngeinombolo zezinkulu nize kubona ukuze nikwazi ukuthi ke nisizakale ezintini ezihlukahlukene bekade ekhuluma ngazo kulona ke uhlelo lethu sifinyelele kona kabaphethelo ale uhlelo bethu thulela lona kuloko usukela namhlanje uSimangele wakaChiyo ngihamba nalo lonke ke ithimba leKaizer News Talk asiphinde futhi ke hlangane ngokuzayo.